Al menos 3 fallecidos y 6 heridos es el saldo del tiroteo registrado cerca de las 11 de la mañana en Abundant Life Christian School en Madison, Wisconsin. Las autoridades señalan a una de las personas sin vida como el presunto responsable. Los agentes localizaron en el edificio a una persona menor de edad que creen responsable de las muertes. Creemos que el individuo era estudiante de la escuela. Según destacó el jefe de la policía, los agentes participaban en un entrenamiento cuando se registró el tiroteo y asistieron de inmediato. No tengo mucha información, solo sé que había un tirador activo y eso es todo. Sé que mi hija está a salvo por lo que he oído. Les pido una vez más oraciones y solidaridad con esta comunidad, que esta vez es mi comunidad. Al destacar que niños no deberían tener que ser entrenados para reaccionar ante un tiroteo, el director de Prevención de Violencia con Armas de American Progress, en conversación con La Voz de América, insistió en la necesidad de medidas regulatorias, no de un incremento de seguridad en las escuelas. La policía en las escuelas y el fortalecimiento de las escuelas. Eso simplemente no va a funcionar. Eso es reaccionario. Lo que tenemos que hacer es dificultar que los estudiantes y los miembros de la comunidad tengan acceso a municiones y las traigan a las escuelas. El hecho se registra casi un mes antes de que asuma un nuevo gobierno en Estados Unidos que enfrentará el reto del control de armas después de que en el país a la fecha y en lo corrido del año se hubieran registrado cerca de 490 tiroteos masivos, según datos de Gun Violence Archive. At the scene of where this explosion took place, and the Russians are saying this happened in the early morning hours of today as the general and an aide to the general were leaving that building. I'm going to get out of your way and you can see the actual scene of where all of this took place. And you already mentioned that the entrance to that building where all this happens, the second entrance down from here, was badly damaged in that explosion. And the Russians are indeed saying that they believe that the explosive device was hidden in an electric scooter parked right outside that building, and that there were about 300 grams of TNT inside that explosive device. They have already said that they found remnants of that explosive device, and one of the other things that they've said as well is that they believe that it was detonated remotely. Now, we do know at this point in time, Max, that the Ukrainian security services have claimed responsibility for this, a source saying that to CNN that Ukrainian security services were behind this. The explosion, despite the fact that 300 grams of TNT might not sound like very much, seems to have been substantial. We can see that there's a lot of workers here on the ground, investigative committee of the Russian Federation on the ground. Some others have cordoned off the area. But one of the other things that we're seeing as well, Max, if we pan over to the other side, is that the explosion was so strong that it damaged the building on the other side of the road. You can see there that windows have been smashed by this explosion that took place. There was an eyewitness report that we have seen. Some of them on Russian media are saying that they thought that maybe some sort of cement truck had unloaded a lot of cement or what something very heavy had fallen down on the ground. So clearly the people who live in this area very much heard this explosion as it took place. Of course, at the beginning, not exactly clear of what it might have been. The Russians have launched a criminal investigation into all this. You can see the investigators, and we've seen the investigators on the ground here, not just civilian investigators or from the police authorities, but also military investigators as well. Of course, Lieutenant General Igor Kirillov, very important for the Russian military, very high up in the Russian military. He was the head of Russia's nuclear, biological, and chemical defense forces, and the Ukrainians had actually indicted him in absentia just yesterday. The Ukrainian security services accusing the Russians of using weaponized chemicals in the war in Ukraine. Igor Kirillov, for his part, in the past, had accused the Ukrainians of doing the exact same thing. So certainly someone who was on the forefront as far as that conflict between Ukraine and Russia is concerned, and someone who the Russians, of course, for their military, was extremely important. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el lunes una extensa conferencia de prensa en la que prometió volver a construir el muro fronterizo con México y advirtió a Venezuela sobre las consecuencias económicas de no aceptar a los que sean deportados. Trump habló durante más de una hora, la primera vez que responde preguntas a los reporteros desde que ganó las elecciones, y habló también de otros temas como las vacunas
contra la polio, los costos de los medicamentos, los drones que sobrevuelan en Nueva Jersey, TikTok y la probabilidad de que su nuera se convierta en la senadora por reemplazo al senador de Florida, Marco Rubio. Al ser consultado sobre qué hará su gestión con Venezuela, específicamente con el grupo delictivo del Tren de Aragua, que opera incluso dentro de Estados Unidos, señaló que los repatriarán a todos y que si no lo hace se enfrentarán a duras consecuencias económicas. El presidente electo además señaló que examinará intervenir en la posible prohibición de TikTok en Estados Unidos, la popular plataforma de red social que debe cortar lazos con su empresa matriz con sede en China o enfrentar su prohibición a mediados de enero bajo una ley federal. A pesar de que no ofreció detalles específicos, Trump acreditó a la plataforma por ayudarlo a ganar las elecciones. Trump intentó prohibir TikTok durante su primer gobierno, pero cambió de opinión y se comprometió a salvar la plataforma social. Una vez que asuma el cargo, su Departamento de Justicia será el encargado en hacer cumplir la nueva ley federal contra TikTok. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Telearuba.